bana beso ke a dumedisa borwa le boya go thabela bophirima ke a dumedisa thaba sa ntate le se la le bana o subscribe o klika mono subscribe o pepite bele gore video ye nngwe le ye nngwe e tla hlaya e fetele ho wena pele o share o jwetse batho ba bantsi taba dingata ke tsatsi lane la laboraro mo re manolang ditoro tsa batho bana beso toro ya hao itswile le wena toro ya hao itswile go mella ba bang o ba jwetse go mofuteng o teng ka dilaboraro o manolla ditoro ka 7 o'clock mantsiana mofuteng o manolla ditoro ke a leboa bana beso ha re kene tabeng bana beso ka nne ke le go potse gore ke itse ditoro di ema ka mefuta e mekae re na le toro ya pele e le toro ya badimo re na le toro ya bobedi e le toro ya tshenolo re na le toro ya boraro e le toro ya kameka re na le ntate mona wa njwetsa re mofuke monna ke logile ke hlokahetse ha ke hlokahetse lefula ka le tletletle ke patwa ka dome le ka sela dome le hash ya ka e buleile ka go kganwa diviano di bite di masibisi tsena tse sebediswang haholo e le di-glass fela but mo torong nka re ke ipona le ka selena la ka le na le di-gold torong nka re ke ipona e bjane ke ipotsa ke gaobanna kgantsi motho wa ka sotleya so ha phela mara ha shwele lefula hae be le ba letle so ha re torong ha ona mohlang motho a ka itorelang lefu ha le lorei straight wena o tloswa ha iyo ntho eno bana beso kampa wa le lora mara ka tsela tse ding tse yang ka thoko o fitlhela e manolla e hlahiswa gore ntho enana ke lefu so ha o lora o shwele ebile o patwa ka lekase le letle le na leng gauta ka hare hono ho hlalosa taba ya gore go na le maemo a o sa wa thabeleng a bophelo a shwang then go na le gauta e tlatla e lela bophelong ba hao ya utlwala ha o lora o shwele go na le situation se shwang bophelong ba hao se seng right then go tlo phagama gauta e itseng bophelong ba hao which is ka ba mosebetsi business ka nna ya nyoloa o ka nna bana le lenyalo o ka nna thaba leratong o ka nna wa etsana ntwini ke toro ya pele ra e feta toro ya bobedi mofukeng e tswa qwaqwa mofukeng ke lora ke lele ke tsamaya thuteng ye tshela a ke re ke a tsamaya ke tsamaya graboleng ena ya football a ke re ke a tsamaya go feta noa e telele ka polaka ha ena mo e fellang teng ya feta ha ke re ke a bale noa ena ke ena monana e nsetse ka morago ha ke re ke a baleya noa ena e nsetse ka morago mara jwale ha ke feta ho yona se ke lelekiswa ke dintja tse ngata di ka di nsetse ka morago ke mofukeng makatollo wa go dikatule ke eno hera e gapola bana beso tsatsi la boraro ke 7 o'clock mantsibiana le wena romela toro ya hao ha le kgutlela tabeng ha o lora dintja ke taba ya sedimo se halefileng so tatwa ka fatseng la qwaqwa noa e tla ka tsela tse ngata go na le noa tsa mahlohonolo go na le dinoa tse representang sedimo haholo taba tsa bomondao so ha re beye ka tsela ke enana he gobana wa describe noa ya hao le khala mara ha e kenya badimo ka hare go bolela gore go na le taba ya moya o teng o sebetsang go wena so o thibelang ditsela tsa hao which is noa enana and jwale wena o ntlo le ka o e baleya nthonana ka bodi ya fisa yona so e phahamisa bohale ba badimo bophelong ba hao o tla kgutlela go nna nnete tlabe le gore ha e be le gore ntho mo le mo ikopane bophelong ba hao e tlabe le gore ga ke sa tseba o manolola ditoro
tlabele be le gona le mathata a teng a bophelo a khoswang ke taba ya sedimo le moya o teng wena. So ha o lora noa le dintša go na le noa ena e thibela leeto la gago, go na le ntho e thibelang bophelong ba gago, so e bakile bogale ba badimo. Ya boraro le nya o qetela, motho o lora tlong mara e ka re nkgono wa hae o tsamaya le tlong, so tlou yenana e kgopane mona letlwepeng. A ke tseba gabelo ga o tsebe letlwepe la tlou ke nko ya teng e kgopane. Batho ka le nkgono tsa re go yena nthuse ba nkgono ga sana le nako a tlhokaetse ba batla go mpolaya. So bana beso gagolo tlou ga e le faili e representa taba ya ntho e representa taba ya sedimo se thebitsweng, e representa sedimo se thebitsweng. So nkgono mo a leng teng o hloka thuso, o leka go baleya batho bana ba mo thebotseng. Jwale ga ba so mo tshware mara e tla qetelletse a felletswe ke matla, ba qetelletse ba mo tshware ba mo sebedisa ka mokgwa ba mo sebedisang ka teng. Ditoro ka mehla mo fukeng o teng bana beso, ke tlo di manolla le wena romela ya hao hona mo YouTube fela, ngola molaetsa kapo send a message WhatsApp 068 213 4374 and the buildings residencia ka mehla le matsatsi mo fukeng o teng ka dilaborago o tlo manolla ditoro tsa hao. Ke a leboha bana beso, amen, ke a leboha.